Di napalabas, nagpangtanitsyo na, ngay bulgar nan tinapasamak hindi kalakwana ka ni Victor, no saan na akayat ti makipagkita kan kuwana. Gapu iti dayta, nagdanag ti baro, kat napilitan asaan asimrag iti trabaho na, tapno makipagkita lang kanitsyo na. Iti panagsarsarita ta, nakita ida ni Dorothy. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela ana paulwan. Si iti barukong. Sakbay matadal timod mo, mangantan. Kabayatan ti panagsarsarita ta, okay? Jonah? Huh? Victor! Ni Mami? Adaman dito eh. Set up ka di dahito, Jonah. No. Saan, Victor? Diyan ka mo nga may dito ni Mami. Aday ta ni Mami. Di ka matanakan? Awan ti maamuan na kadata. Promise. Agya man nakaroon lukas ta. Apay nga daw kayo dito'y adwa. Mami. Nara na lang, mata nagkita kami kin Victor dito eh. Isa ko na kan ko na. Agsango kamlangan amangan, kat siyak tagilibre. Anyan na pan nakairan-ranana. Na nagkikita tayo at talo dito eh. Sige, nayun ang pahingaro ti order mo. Tada tayo na talo ti agsasango amangan. Mami? Oo. Apay na pamulagat ka iha. Apay, di na kaya't akasango amangan. Saan mo takasta, Mami? Di mo kat, nalabas ka na nangan. Saan pa'y? Kas makita yung mat kasangsangpot ko lang. Sige. Nayunam ti order mo, iha. Anyang arati kaya, Jo, Mami? Noon na ti kayat mo, iha. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ayabak ti waiter. Talagang saan nga agring ti cellphone ni Victor? Sa dino nga ta tinapanan na. Awan nga ta ti signal iti ayan na. Wano, nalobat nga ta ti cellphone na. Awan pa ti jay talir a pag-ubraan na itay di magasak. Sumagmamanolangan nga aldawa. Agkasar kamintuan. Narigatan. Noad na dakas ama pasamak ken ko na. Imbag ta rito imat ngay may ni Auntie Dorothy. Sigurado asa nakitan at dagulitin ni Jonah. Victor, iho. Di ka matin matagtagari. Kwa, Auntie. Kasalamin, awan ti amok nga ibaga. Okay. Siyak, ti adda ibaga na ken ka, iho. Ngam, di man to kumalatan takda kamaten kan ni Chona inton aksubli dito'y ayanta. Anya dahi, Auntie? Nudaduma. Mapurbur anak unay iti anak ko. Apay? Adda iti gundaway, ama ululaw. Ken, mahilig pa yan iti naalsam. Anya? Sigod. Saan namot akayat ti naalsam. Kas kumakadagiti mangga. Agam, kadagitoy. Paggugusto na. Diyos ko. Amangan may kit dino. Saan ko ma? Aday tadi Chona.
Isardan tantiag sarita, iho. Uranti. Naibayagag matan. Okay lang, iha. Ah, Oh, iha. Apay kasta ti padang kitam kanyak. Sige. Ituloy mo ti mangan, iha. wan, mami. Mangan tayon. Aging gaita, saan ko pa mawagan ni Victor? Sa dino nga talaga tinapnapanan na. Apay saan nga agring ti cellphone na. Barang no isunday to'y. Di matgayam, Dominic. Hello, Dominic? Griselda, nawagan ka rin ni Victor. Saan pa'y narood? Aging gaita, naka-off ti cellphone na. Oh, ang mga nulubat. Sa dino nga tatiayan na. Uwino saan? Ada na ngayap king kuha na nagpatarimaan ni Tilugan. Sapay la ko mga rod, takasta. Oh. At ka di pa siya bali apapanan na? No sana ti panang tarimaan na itilugan, wino anya pa dita? Sa bagay, kunana nga do dagiti agpatpatarimaan itilugan da. Adida kayat ngay pan iti talyer. Kat di ay, iso ti dumanon amapan mang service. Awan nga ron tinumpay nga pagdanagam. Tama nga no at dalang na panan na. Awan gayam sa baliman ti malagip ko. Anya, Dominic? Imbaga kanya kiti ni Victor. Asan nyo kano pa'y anapanunot? Tinsingasing nakin ka akalaysa. Ah, Ah? talaga kaya masan pa'y naibaga ni Victor Cancuana. Madantani kami nagkasara. Griselda, talaga ka di asan mo pa'y akayat ti makikasar, king kuana? Saan matakasta? Ngamkit di. Agpada kay lantakin ni Jonah. Ay na, apay, anya ti kapuna adiyo pa'y kayat ti makikalaysa. Ha? Agyaman na kiti panangilibrim kanyak. Awan na naman na, Victor. Siyak ti rumbang agyaman. Tapinat kam ti awis ko ngagsangot ang mga nita. Nairan-ran na pa yada ni Mami. Oo, tangay nalpas tayo matinanangan. Agamit na yun. Uray na ipapas tayo matin, tinagtutungtong at talo. Wan, Mami. Oh, iha. Apay. Sorry, Mami. Madi man ang tirusok ko. Excuse me. Oh. Oh, Ha? oh. Ante. Apay akas dyan ni Jonah? Day tagarot ti pagdandanhagak ken kuana. Masansan ba't tinakasta ti marikrik na? Anya? Ado dagiti karkar na mapaspasamak ken ni Chona. Kasla na ita. Maulaw pa ino na duma. Agbasbasag. Oh, andyan nga ti mapaspasamak ken ni Chona. Gapo iti dayta ang makikita ken kuana sa baali ti atap ko. Mabit lang. Umaya kon. Kapag panaw lang ni Tata. At naman ng sangaili at akos. Kumusta yan, mahal? Victor! Napnapanam. Apay adi ka simrag iti talyer. Sige, sumrag ka. Griselda, apay nga mo asaan na asimrag iti trabaho? Gapot tayong baga ni Dominic. Sapsapulan na ka.
Sa dimagas ni tatang ijay talieryo itay aldaw. Tada ka no pa-welding na iti tricycle na. Ngam, awan ka mat ijay. Ikwa. Anya nga tatibagak. Napanam ka di, mahal. Wano, ada ka di manin sinerbisam? Owen, mahal. Apay nga radasan ka matamaawagan itay. Nalubat nga min ti cellphone ko. Iso nga, nga agring ako na. Mahal, masapol nga ag-leave ka ni ti trabahom. Gaputa, dandanin ti kasarta. Owen, ngam naglibak. Anya nga ruti rason ko iti boss ko. Victor, tay ko nadahan. Nalawat ti bakra nga pagalaan iti pambar. Isama ka mo kanton ano niya ti rason mo? Sige, mahal. Bayam, tay bagak tungorod kini boss ti panaglib ko. Gapo ka dagiti karkar na makikita ken ni Chona. Amok. At dalakit ti ilimlimod na kanyaga. Masapula ka sa ritak to itinalapat inton rumwar iti silid na. Amok. Kensa naglakit ti nga pitodo. Addaken kwa na ti pagilasinan ti maysa nga agkinaw. Victor, apa yang nagmalmalem ka nga awan ni Gitalierio? Dominic, adda nga min napan ko sinerbisan. Di na mapaandar tirogan na. Iso asya akong tinimanon. Kastagayam. Imawag namin ti may sa barkada. Nagpatarimaan ko may titaliryo. Ibagam latakin kuanan. Nga umay to Gitalier. Wan pare. Ngam kunana si kati kayat na mang tarimaan itilugan na. Anya? Pasensyakan pare ha. Naglibak kami ni trabaho. Anya? Nag-leave ka? Ada ka di pa na? Kwa. Awan may kitding. Kaya't kumatbasit ti agina na. Sa bagay. Kadulat na namin ti trabaho yo Gitalier. San kayo ama ibusan iti ubrahin? Wan nga rod pare. Mabandog matkit ti bagi. Iso kaya't kumat ti agina na. Wen, mayat na ita. Tabarang iti panaglib mo. Ket ad-addan ama idarirag mo kini Crisilda, ti panagkasaryo. Dito na. Rembuaran iti silid na. Berta? Berta, umay ka man? Awan ni Berta, iha. Adda nang ibaon nakken kuan. Ha? Sa dino, mami? Imbaon ko agumatang iti ice cream. Tay suman ti pagpalami tayo inton madamdama. Niyarod ising di baon kon. Ising, umay ka man? Uray ni Ising, awan. Ay, Napan, ijet sindaan. at nyamat din. Awan nga rodan ti mabalin ko nga baonan? Apay iha. Pangibaonam ko makadakwada. Andala ko ba ngamin pagatang ko? Anya ti pagatang mo. Dalan kayat ko akanan, mami. Anya nga rod. Apay adi mo ibaga. Anya ti kayat mo akanan. Wenno, kayat mo ti mangan iti inartem mamangga. Kuman, no, ada maibaon ko amapan kumatang. Ngam awan mat gayam da ising kan Berta. Chona, iha. Agpudno ka man kanya. Adda ka di ilimlimad mo. Ha?
Apay kasta ti saludsod yung kanyak. Pasensya kan. Ngem, kapo, kadagiti makikita ken ka. Anya data, mami. Napadas kon, isungamok. Iso nga rod, mami. Anya data, ibagayon. Aginaw ka kadi. Anya ti kayat yo parwaran iti data ibagbagayo, mami. Aginaw ka, Chona. Ah, mami. Sungbatam ti saludsod ko. Aginaw ka kadi. Apay nga adda amin ken ka ti senyales ti maysa nga aginaw. Ha? Mami. Apay anay mayang ka. Sungbatam ti saludsod ko. Aginaw ka kadi, Chona. Saan, mami? Saan ka ama kapaglibak? Addaken ka ti pagilasinan ti maysa nga aginaw. Rabin. Ngam saan nga umapay kanyak ni Ridap? Ay. Masir-sir mataklat dati kinalibnos ni Chona ngay atak. Ha? Sudah di umawawag. Hello, sweetheart. Hello, Dominic. Pasensya ka, muna singak ti panaturog mo. Saan? Sa anak pa yan nakaturog. Kinapod nun, ha? Sikat ipang panunotek. Iswa, yak malat ni Rumidap. Anya? Ang magwari ka. Anya ti bagam ti mawag ka. Bueno, nakapanunot ka ka din? Iti bagbagak akalay sa? Saan rin ti bagagkan ka? Anya nga ron? Madingamin ti preno di lungan ko. Iso kuyugon nak to ko ma, tamapantay pakita iti talyer da Victor. Ipagkarimaan ko. Ha? Ako, sige. Sa paantan to nga ro ti mapan. Dahil talang ta, awan ni Victor ang mga ramid. Anya? Apay? Iso nga hindi kayat ko amang kita iti preno di lungan ko. Nag-leave ni Victor. Sigurado, saan nga iso ti mga ramid? Anya? Apay nag-leave? Ito niya rason, Dominic. Ada ka di pa panan na? Ako, awang ka numat. Basta, kahit na kanutagi na. Kanayon nga minto overtime da. O sige, di lang ti bagag. Bye. Bye. Nasken katipay. Ani Victor ti mga ramid itilugan na. Kat ato mo ti sabali ang mekaniko. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggem ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.